Le aso ngenga whakari e se lau li riu ko whamal whau ko kwanga wal me mongi e le ngā kia. Ia o mea ki kupu mai kai mi o sola. Ia o momo ka longa la pi. Wa mafua ai lea. Fese se inga ngā mako mangaku lea. Ia o leo ua uma o ngā o mai fo ile kom singa male. Male vasenga o leo. Ia. A mai fo ile la kufa la i au. Mako o vaku fo e vai malui poenga. Ka o ko maia o le ko whae ile. Le ko msinga mo le ofise o leo. Ai sei fili ka nganga ngungei. Na ko ngaku le mala nganga fa lo o la wai ume uma. So longa le lei me uma ngei ka ya. E foi la fa kali do ofise leo. E ka unga maku ko ko longo ia. O le ua uma le lei o nga avele o inga mal fa ko ngua. Ia lo mo fa nga wo. Started from Saturday after a rugby game. But I'd just like to thank Matai and my Kulim, Nakamaku and Mingu, Matswangi May Swallow Kulim, and Matai. And escalated the issue there. So I thank them for their courage and their leadership with Matswangi May. There's other measures in place, but we don't want to go there. That's the main thing. We don't want to use violence. It's a last resort to eliminate violence. So we're trying to keep it on the low. Keep it peaceful. Ia mena lawo ai tātou te mingi o abra noa le nuu e tawhai e swana pule, e so mena vanga te me ia. Mena ia me leo se pen makunga ruenga ia. But we don't want to overreact. Leo ia ke klame de mai se ke la de mai leo. But we're trying to use the system, Samoa system, solve issues if I get Samoa.